की खूब और का बातें से टीवी। Ïathuh University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Toru khana me ikatiak man chino lai me wacha bom cha chok me Karbi. Lali thot dwai rồi. Chino thot dwai me. Salum kiat. Slum kian. Thot dwai nos ber kon sai. Na do lai ma ho ban ma. Hoan. Ti upa share ngamo de man po de snap book no ngat. Kau ko yite man pa yo rau de de deu ko ya ngat ngah ni klei. Thot man ngat ngah ni dong de ya bia tun de. Yip ngat ngai chawa sorok de. Ya snak de ku Saikil ada her rasa de. Dibun kita Karbi ko siat me ta. Tejan si san phangut no. Siat ke me ngi jrim to. Kalau ko kubor ke pinbitar ke babon namar ka jing kam lamler jong we ubriu kat hado bakala janmi ke jing kanat hapdengi khasi penar bagi Karbi West Gentle Hills district. Kini ke kubor halor ka jing kam jong ba Lilut Joit nagasnong lapangam bola mensau naga jing Siat da ka jiri Siat sim haki Karbi ke basyong masa halang karoy kebadan marjan bat kasnong khanduli bat kasnong lapangam hakasitrik unaitung arajar arpusan. Henry ke jing Shah ke long mar khongpong namar bakat kom ke jing Ïathuh jong kat tu kaning wet ki bre ke yoi ya ke jing ja ke lapentep hawa he snong jong lapangam uba demon mi ling do ba uba Joit Lilut ulamen saw na ka jing or jong u na by Saikil hajan ke snong langkaroy ombo ula Shah Siat da ka jiri haki Karbi kedor ba snong lapangap kala maham benle da ka beting persha ikinu kinong snong ki bashim kabu khamtam ha ka bakum ke ni por badang don ke jing kanat ha padeng ki arjai penriu. Toru khana me ikatiak man chino lai me wacha bom cha chok me Karbi. Lali thot dwai rồi. Chino thot dwai me. Salum kiat. Slum kian. Thot dwai nos ber kon sai. Na do lai ma ho ban ma. Hoan. Ti upa share ngamo de man po de snap book no ngat. Kau ko yite man pa yo rau de de deu ko ya ngat ngah ni klei. Thot man ngat ngah ni dong de ya bia tun de. Yip ngat ngai chawa sorok de. Ya snak de ku Saikil ada her rasa de. Dibun kita Karbi ko siat me ta. Tejan si san phangut no. Siat ke me ngi jrim to. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.